Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bakunzi b'Intahe Ngirakamaro TV, ndongeye kubaramutsa mu izina rya Kristo Yesu umunyanazareti. Muri benshi mwagumye mudusaba kubabandaniriza igice cya Mukristo kazi, igice kikurikira. Twagumye dufatirwa, murazi ko twagiye dukora ibindi biganiro bijanye no kwihana. Dusanga twagiye tubura umwanya. Ni Fabrice nifasha muri kumwe kuri mikro nk'ibisanzwe. Mu buhinga bw'ivyuma aracari Elia niyo nizeye. Televiziyo iracari Intahe Ngirakamaro TV, mushobora kuyikurikirana kuri YouTube, musanga ko ubutumwa bwiza, musanga ko inyigisho, musanga ko n'intahe. Turabahaye ikaze rero mu gice kigira 10 cya Mukristo kazi, igitabo kigira kabiri c'ingenzi. Reka nsenge gato nce nkomeza, murazi ko ari igitabo ndabasomera mu gitabo c'ikinyarwanda. Shishikara kubabwira ko mukomeze kudusengera, twarabemereye nkuko mwagumye mubisaba. Turiko turabaronderera igitabo c'ikirundi, turiko turakibategurira. Imana yo mu ijuru ni yakomeza kuduha inkomezi n'ubumenyi n'umugisha, muzokibona igihe kigeze. Ariko tukirindiriye kuko urugendo ruracakomeje, kandi ejo canke hirya y'ejo inzambi irashobora kuvuga. Reka tube turumviriza ibi tubibasomera, hanyuma igihe nicagera namwe muzisomera nta kibazo. Reka nsenge gato ce dukomeza. Imana ibahe umugisha. Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'urukundo rwawe rwinshi, bana nanje muri izi nyigisho ngiye gushishikara gutanga z'urugendo rw'umukristo w'umudamu canke w'umukobwa. Nzi neza ko dushobora kubyungukamo ubwenge, yaba umusore yaba umugabo nawe hari icyo ashobora gukuramo. Ubane natwe utunezereze, twumve iby'amakuru y'urugendo, nanje mvuga ibikwiye kuvugwa mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen. Igice c'icumi duheraho ingenzi zari zigeze ku musozi mu Ruhanya. Mu Kinyarwanda handitse ngo biruhanya, kandi Ruzirabwoba yahuye n'ikigatanya citwa Muhotozi aracica. Amakuru yaho tugeze abatayazi murashobora guhera kuri episode ya mbere. Bene data, iyo unsabye ngo muduhe igice ca mbere ca kabiri, vraiment kenshi ntibinyorohera. Rero wumvise ko nimba ari iki gice uhereyeko, genda kuri Igore urondere amamega, uje kuri YouTube urondere ibindi bice twaciyeko. Ku batabizi turafise amashene groupe ya WhatsApp tubahamwo ibiganiro ku bataja kuri YouTube. Byose twama tubabaha, nta nakimwe twitwanka kubaha ngo ni muvyirabiye kuri YouTube. YouTube ntabwo twayishizeho kugira ngo tucishe amafaranga. YouTube twayishizeho kugira ngo tuze turayibika kibiganiro. Ushobora kudusaba ikiganiro tukakena connection canke nukuri biratuvuna pe. Ariko nawe rondera, kuko akeza karigura, rondera amamega. Nimba muri jewe intahe iyo mbamone ari intahe iryoshe cane, mba numva atakiguzi na kimwe ntotanga kugira ngo iyo ntahe ndayumve, kuko intahe imwe imfasha gukomera naho yoba iminsi 2 mu gakiza. Ibi nkoreye ikintu kinini cyane. Nta mahera rero numva ntotanga kugira ngo intahe ndayumve. Sinumva ingene nzonezerwa igihe tuzoba tumaze gushikira intahe ya Tamari. Nta kiguzi na kimwe numva ntotanga kugira ngo tuyironke. Siwe wenyine, n'izindi ntahe zose ngirakamaro mba numva ari ikintu kizimvye kuri jewe. Rero by'ukuri sindabihamvya ingene umuntu ashobora kumva atoshirayo, kandi akumva ko intahe ikeneye, akumva ko atorondera amayinite y'igihumbi 2, akumva ko yomara ukwezi, kandi ashobora kugura ipantaro y'ibihumbi 40-50. Mugabo kugura amamega y'ibihumbi 10 kugira ya ntahe ingirakamaro yumvirize bikamugora, kandi usanga yambaye ikirato c'ibihumbi 100.
ivyo bintu urumva ko bidasobanutse, haba harimwo ikintu co kuba ingumyi no kutamenya ivy'agaciro kuruta ibindi. Hari ijambo ry'Imana muri Bibiliya rivuga ngo kuki mutanga amahera yo kugura ivyo kurya bitagira akamaro. Intahe ugiye kuri YouTube ukayiteresharija ukayibika uzoyumva kandi uzoyumvisha n'abandi, kandi abo uyihaye ikabagira akamaro nabo uzobaronkera igitsibo. None rero by'ukuri mpereye tugeze ku gice c'10, nimba ibindi bice utavyumvise ja kuri YouTube vyirabire biriko. Hanyuma kandi nimba ayo mamega yoza arakugora ndabitahura, ndiho kugira ngo ngufashe, twandikire tugushire muri groupe ya WhatsApp uzoza urabikurikirana. Nimvira ko atabwitange n'ubundi noronka ndabaha busomba ubwo. Kaze dukomeze, Imana ibahezagire. Abagenzi ku musozi biruhanya Ruzirabwoba anesha igihanda muhotozi. Nuko nkomeza kurota, uwo ni Yohani Bunyan wa mwanditsi w'igitabo c'ingenzi ca mbere, ni nawe yanditse niki. Nuko nkomeza kurota maze mbona bagenzi bakomeza urugendo kugera hahandi mu Kristo yarabukiwe muswa bute na ruhangara. Ashobora kuba ntabisomye uko bimeze, urumva ikinyarwanda nyene si ururimi rwanje, n'ururimi ariko rw'abavukanyi banje, n'ururimi rw'ababanyi banje. Ndavuga ko ari ababanyi bacu nk'uko mubizi ko nyene ari ababanyi bacu, sino ntabwo aho ndiho bari kure yanje cane. Baryamye kandi basinziriye, aba mu gitabo c'ingenzi ca mbere bariyo na Mukristo yarababonye. Ubu bwo bari bamanitse ku ngobe z'ivyuma ahagana hirya y'inzira. Maze Mbabazi abaza Ruzirabwoba wari ubayoboye ati, bariya abagabo batatu ni bande kandi bamanikiwe iki? Ruzirabwoba ati, bariya abagabo batatu bari abantu batagira umumaro, ntibifuzaga na rimwe kuba abagenzi, ahubwo bashakaga no kubibuza ababikeneye. Bikundiraga iby'ubunebwe n'iby'ubwenge buke, kandi bakanabyosha abandi. Babemeza ko byose bizabagendekera neza nyuma. Nyamara ubwo Mukristo yanyuraga aha bari basinziriye, none dore ubu murabyibonera namwe ko bamanitse. Mbabazi ati, ariko se bashakaga kwemeza abandi ibitekerezo byabo? Ruzirabwoba ati, bashoboye kuyobya benshi, babavana mu nzira barimo babavana mu nzira harimwo bigura intege, nta mwuka, mutima muke, ndayamahari, mutwe w'ibitotsi, amazina nayo yararenze da, ndetse n'umugore muto witwaga Mwasama. Bakwirakwije ibigambo bisebya databuja ngo ni umutware w'umunyamushiha. Banahinyuye ca gihugu ciza ngo nta nubwo ari n'icya kabiri c'uko bakivuga. Ni ukuvuga urumva bagenda batuka ijuru ko atakiriyo, ko dukurikiye ubwije. Bageze n'aho basebya abagaragu ba databuja ngo ab'ingenzi muri bo ngo n'abanyamatiku babereyeho kuyobya no kugira nabi gusa, kandi bavugaga ko umugati w'Imana ngo ari bihere. Uguhoza abana bayo kwayo ngo nta reme gufite, naho imibabaro n'ibyago by'abagenzi ngo ni imfagusa. Urumva ko bagenda batuka ubukristo, batuka n'impembo Imana itanga, batuka ngo impembo Imana itanga n'ubusabusa. Mukristo kaze ati, niba bariya abantu bari bameze nk'uko tubwiye, ntibamba bake, babonye ibibakwiye, kandi ni byiza ko bamanitse ku nzira nyabagendwa ngo babere icigisho abahanyura bose. Ariko iyaba ibicumuro byabo byanditse ku mabati y'imiringa, maze bigashigwaho aho bagiye babikorera kugira ngo biburire abandi bagome.
Ruzirabwoba ati ibyo byarakozwe mwegereye urukuta mwabyibonera. Babaza ati oya rwose bakomeze kubabamba kandi amazina yabo azavumwe maze ubugome bwabo buzabagaruka iteka ryose. Kuri twebweho ni umunezero mwinshi kuba twari tutarahagera kuko nta wamenya ibyo bari gukorera abishebere b'abagore nkatwe. Nuko atangira kuririmba agira ati kubabona mumanitse uko muri batatu muteye ubwoba n'isoni, abasebya ubutungane abanzi b'ukuri bazatengurwa kubera ubwoba no gutinya. Wowe nshuti yanje wirinde uhungire kuri abo bagome bazamererwa nabi. Bakomeza urugendo maze bagera ku musozi biruhanya, bituma inshuti yabo Ruzirabwoba aboneraho kubatekerereza uko byagendekeye mu Kristo ahageze. Abanza kubajyana ku isoko arababwira ati iyi soko niyo mu Kristo yanywereyeho amazi mbere yo kurira uyu musozi. Ico gihe amazi yari meza kandi aryoshe, ariko ubu yandujwe n'ibirenge by'abatifuza ko abagenzi bica akanyota. Kubatanguriye ku gice c'icumi iyo tuvuze abagenzi mu Kinyarwanda tuba tuvuze ingenzi. Nuko Mukristokazi ati iryo sharise rigategwa n'iki? Ruzirabwoba ati nimushire kuri aya mazi mu kibindi kuko ibyo ari byo byose aracari meza, ayakeye acaja hejuru. Mukristokazi na bagenzi we babikora uko babwiwe maze babona amazi meza baranywa. Maze Ruzirabwoba bereka twa tuyira tubiri turi munsi y'umusozi aho mihango y'idini na ndyarya bayobeye. Mukristokazi ati inzira z'abagambanyi zirarusha. Byantangaza rero baramutse binjiye muri iyi nzira ntibakuba ijosi. Ruzirabwoba ati ye nibyo, nyamara bifuza kuzereramo kuko nk'iyo hagize umugaragu w'umwami ubabona akabahamagara maze akababurira ko banyuze mu nzira mbi, ko kandi bazabona akaga gakomeye, baramuseka cyane bakamusubiza bati ntabwo tuzakumvira mu byo watubwiye mu izina ry'Uwiteka byose, ahubwo tuzasohoza rwose ijambo ryose ryavuye mu kanwa kacu. Nyamara murabona ko ziriya nzira zishwe bakoresheje inzitiro z'ibiti n'imifumberi n'imigezi ndetse n'amahwa, ariko abantu benshi baranga akaba arizo bahitamo kunyuramo. Ibi ni byerekana ko Ruzirabwoba yariko arabereka ati nubwo inzira zitabereye Imana igenda igaragaza ko ari mbi, abakozi b'Imana bakagenda babimenyesha ati nyamara izi nzira abantu ntibazicemwo, abantu bashishikara kuzicamo. Nivyo yari kagomba kuvuga. Mukristokazi ati nuko ari abanebwe bakaba batifuza kurira umusozi, bityo iri jambo rigasohora ngo inzira y'umunyabute imeze nk'uruzitiro rurimo amahwa. Bahitamwo kugwa mu mutego aho kuzamuka umusozi ngo bakurikire inzira ija mu ijuru. Bihuye n'amajambo dusanga mu gitabo c'Imigani igice ca 15:19. Nuko bikomereza urugendo rwabo bazamuka, ariko mbere yuko bagera ku mpinga y'umusozi umutima wa Mukristokazi uratera cane. Niko kuvuga ati uyu musozi wamaramo umuntu umwuka, simfe n'abandi bahitamo ibyoroshe bakabigurana ubugingo bwabo binyurira indi nzira. Mbabaza ati nkwiriye kwicara akanya gato, naho umuto muri ba bana atangira kurira. Ruzirabwoba ati nimuze tugende mwihagarara kuko haruguru y'aha gato hari agashamba k'umwana w'umwami
afata ka gahungu gato maze agafasha kuzamuka. Bageze muri ka gashamba banezerwa no kuharuhukira kuko bari bananiwe cyane. Mbabazi ati mbega ukuntu ikiruhuko ari cyiza cyane kubarushe. Umutware w'abari mu rugendo yagize neza kubateganyiriza aha hantu ngo baharuhukire. Aka gashamba numvise kenshi bakavuga ariko ntarakabona. Nyamara ariko twirinde ntidusinzire kuko ngo byabereye nabi mu Kristo. Ruzirabwoba ati nimuze bane banje. Ubwo yabwiraga b'abahungu ababaza ati uru rugendo rwanyu murutekereza iki? Umwana muto witwaga Yakobo ati databuja, umutima wari ugiye kumvamo rwose, wakoze kumfata ukuboko ngo untabare akaga nari ndimo. Nibutse kandi ko mama yambwiye ati inzira ijya mu ijuru irahagaze isa n'urwego, naho ija imwirimbukiro n'akamanuko k'ubusamo. Mpisemo rero kurira urwego ngana mu bugingo aho kumanuka nja mu kuzimu. Mbabazi ati kandi hari umugani uvuga ko byoroshe kumanuka. Yakobo ati uko ntekereza igihe kirageze ubwo kumanuka bizaba bikomeye cyane kurusha ibindi. Ruzirabwoba ati uri umwana mwiza kandi usubije neza. Mbabazi aramwenyura ariko uwo mwana arijima. Mukristokazi atese ntimwaba mugagura akanwa igihe mukiruhuka amaguru? Dore mfite amatunda musobanuzi yampaye nkinjira, yampaye kandi ubuki ndetse n'icupa ry'umutobe. Mbabazi ati nari nabitekereje ko agira icyo aguha igihe yakwihererana. Mukristokazi ati yego, ariko iyi mpamba turayisangira nawe kuko ariko nari naragusezeranyije tukiva iwacu maze ukemera kubana natwe. Aherako abagabanganya iyo mpamba yiwe maze batangira gufungura. Mukristokazi abaza Ruzirabwoba ati databuja, wowe se ntiwadufasha? Aramusubiza ati mwe muracyafise urugendo runini, naho nge ndi hafi gusubirayo. Nimurye rero bibatera imbaraga, nanje ndafite muhira. Ndabifite muhira. Abari mu rugendo bamaze kurya no kunywa ndetse no kuganira, umuherekeza wabo arababwira ati nimugire tugende dore umunsi urakuze. Baherako barahaguruka, babahungu baba ari bo babanza kugenda. Nyamara Mukristokazi aza kohereza umuhungu we muto kumuzanira rya cupa ry'umutobe yari yagibagiye. Mbabazi niko kuvuga ati hano hantu naho gusiga byose kuko Mukristo yahibagiriye umuzingo we, none Mukristokazi akaba ahibagiriye icupa ryiwe. Ni kubera iki mwene da? Ruzirabwoba aramusubiza ati biterwa n'ibitotsi cyangwa uburangare. Bamwe barasinziriye mu gihe bagombaga kwibuka. Niyo mpamvu akenshi abari mu rugendo bibagirwa ibintu byabo hano. Bagombaga kuba maso no kwibuka ibyo bakiranye umunezero mwinshi, ariko kuko batabikora umunezero wabo ugakingirizwa n'igicu cy'uko byagendekeye nk'uko byagendekeye Mukristo ahangaha. Bageze hahandi Mukristo yahuriye na Bwoba ari kumwe na Mutiringira, bagashaka kumwemeza ko bakwiriye guhunga intare. Babona ikintu kimeze nk'ingazi kandi imbere yacyo hari ibati rinini ryanditseho iyi mirongo ivuga ngo yemwe abari mu rugendo, iyi ngazi nibigishe ko mukwiye kwitondera ururimi n'umutima byanyu kugira ngo ejo mutazagusha ishano
nk'iryagwiriye abagome babiri ba nta gaciro. Ahagana hasi hari handitse ngo iyi ngazi yubakiwe guhana abatinya urugendo kubw'ubwoba no kutiringira. Ni kuri iyi ngazi bwoba na mutiringira baciriweho ururimi n'icuma gishushe kubera ko bagerageje kubuza mu Kristo gukomeza urugendo rwe. Ibi birashimangirwa n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoba bujana n'igihano. Reka nkomeze. Mbabazi ati ibi birasa na ya magambo y'umukundwa cyane ngo wa rurimi ruriganya we azaguha iki, azakongera biruta iki. Ni imyambi ityaye n'intwari n'amakara y'umurotemu. Aya majambo mu Kirundi murashobora kuyasanga muri Zaburi 120 umurongo wa 3 kugeza ku 5 kugeza ku 4. Bakomeza urugendo maze bagera ahateganye na za ntare. Ruzirabwoba yari umugabo w'ibigango, no kuvuga yari umugabo w'inguvu, kandi ntiyatinyaga intare namba. Bakigeraho babahungu bari imbere bacika intege bashira ubwoba, niko guhagarara maze basubira inyuma. Umuherekeza abibonye aramwenyura, niko kubabwira ati bane banje muri nka babandi bafata iya mbere iyo nta cyago kiri mu nzira, ariko babona intare bagakemerana. Bakomeza kuzegera, nuko Ruzirabwoba akura inkota ye kugira ngo atambutse abagenzi intare. Nibwo hatungutse umuntu wasaga n'ushinzwe kwita kuri izo ntare, abaza Ruzirabwoba ati muje gukora iki hano? Uwo mugabo yitwaga Muhotozi, kuko yacaga imitwe y'abari mu rugendo, kandi akaba uwo mu bwoko bw'ibihanda. Agereranywa n'abadayimoni cyangwa akagereranywa n'abakozi ba Satani. Ndavuga abarozi, ndavuga abasataniste, ndavuga abakozi ba Satani muri rusangi, banka ingenzi, banka abakristo, bahitamwo yuko bobica, bahitamwo ko bobaroga kugira ngo ntibakomeze urugendo. Ruzirabwoba aramusubiza ati aba bagore n'aba bana bari mu rugendo kandi bagomba guca muri iyi nzira, nubwo uyirimwo n'izo ntare zawe. Mu by'ukuri rero iyo nzira yasaga n'iyasibanye. Abantu bari batakinyura kubera gutinya izo ntare, nubwo n'uwo murinzi wazo. Ku buryo rero ibyatsi byari bitangiye kurenga kuri iyo nzira. Nuko Mukristokazi atera hejuru ati ibihogere byarimo ubusa. Abagenzi bagendaga basesera mu tuyira tuziguye, ubwo nahagurukaga nk'umubyeyi mu Bisirayeli. Amajambo yavuzwe na Debora mu Bacamanza igice cya 5:6 kugeza ku 7. Muhotozi arahira intare ze ko batari buhace, ndetse abategeka gusubira inyuma. Ariko Ruzirabwoba wari ubayoboye yiyahura kuri cya Muhotozi n'inkota ye, aragitimbura, maze ico gihanda gisubira inyuma kivuga kiti murashaka se kunyicira n'iwanje? Ruzirabwoba ati turi mu nzira y'umwami, nubwo wayishizemo intare, kandi nubwo aba bagore bafite intege nke kimwe n'aba bana bagomba kuyinyuramo. Akivuga ibyo aragitikura kigwa gipfukamye, urukofero rwaco rumenekamo ku kubiri. Agongera iya gatatu iruca akaboko. Ico gihanda aho cari kigaramye kiragonga cyane, ku buryo bwateye babagora ubwoba. Nyamara banishimye ukuntu cigaragura hasi gisambagurika. Intare zo zari ziziritse ku buryo zitashoboraga kugira uwo zigirira nabi. Muhotozi amaze kunogonoka, Ruzirabwoba abwira abagenzi ati noneho nimuze munkurikire
ibyo binyamaswa ntacyo bibatwara. Haleluya, amen. Imana ibahezagire. Ni iki gice c'icumi turi bukomeze mu kanya canke aho bukera bivanye n'igihe tuzogishirira kuri chaîne. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye, urakoze kuri kino kiganiro dukoze, kize kigira akamaro ingenzi, kize kibagirira akamaro. Urakoze, ukomeze kubana nanje, ukomeze kubana n'umuhinga w'ivyuma, ukomeze kubana n'intangira akamaro, ukomeze kubana n'ishengero ryawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera